namlenge industry ani 3 ni the OnePlus 3 khalagdo khaba ani kamje ni dis de ani di lesson di ani mix issue ji ngara che to haisna OnePlus 1 ani ni di thangbo di ni ani nyamani ransula ani temporary ani ta under di OnePlus 3 la ani and the version sumba dire ani the mix issue to khaba sheba di ani GB2 yo RAM GB2 che ani 64 GB 2 refshi ani di changer do ani fingerprint scanner do yang shows to pen and dina kyeje pen hangsan yang shows to komo tonda ni shu tsap ke resha ani kong da pa la ni khora kyeje do yang do ani ni on chin de Amazon ne nga yi ani rans ani kamje ni de new yang re ni thing do ani mo kam che yi chala de Amazon ne nga yi ani dendo le sha kam shuna shu dendo sto and the OnePlus 3 ki ani cover sinyam do ngai ba ani shule me ani phone di dende dasto OnePlus ani ra ana basum na t-shirt sumbach dasto sumna dasto ra ani OnePlus 3 solo OnePlus 3 la t-shirt phone den dosto sabda han sai ya bodo met kora sula sira de chapcha screen guard thambuna garsha screen guard nyo wa mendo di phone den da sula sharwa no je thambuna chala khare kari me de wande chik tawra friends ta korangi and yigi tushisha call by ki message tushisha che ta dina dim message future test charge lani hunje ki charger di hunje chuju chega na la geja tuju last ta charge shigdo anima chik ngai ki battery pet ko hunje chuju chega na la congress lani minde the and the message to test charge nani the power the risha output 5 watt into 4 ampere risha on the yabudu shamba manganche na fast charging da den 2.5 ta 2 run re and the dila mix it 4 ampere risha on china ko charge the kyobo chi do digi risha and targu pet ko design but sabdal ning jo huge kunje ki pet dinal lu packing dibe abu chisha packing hansa abu to targul sivane den stress charge na resha USB type C resha USB 2 to type C resha che antina kargal yote chiksi ro tape resha manual resolution manual la ta khande pheche tang de khande dang go yeme tingal resha
आणि OnePlus never settle kaji stickers tu आणि safety information phese dang dan khande dang me ta de ani mobile charge che ta de ga la ti di phese ma dan yela mobile phese ma dan yela de si lo thu na ya bo re ani on se ti ya bo phese tang tu re mobile de do stu so da ben hang sa ya wo stu ben that pura chapter gap ki camera 16 megapixel camera re megapixel chudu yo re ani LED light chik du doing the Gorilla Glass 4 re and camera doing the camera the 8 megapixel camera resha ani headphone earphone the phone chirwa ani wala fingerprint sensor yoko shoes to capture chung ta de che this sul ani alert slider lana ani silent swe ta ani ke chung swe ta ani ya pet kor ke mewa swe tende hode lelo chin lam chi cho re this would re the wala ani siwana speaker che and screwdriver ni do ani the mobile charge che ke ani igan de do ani headphone de wala do ani mic che ani cho shamba de siwana sim injection sim lusa che ani the phone ya on off che phone on and off che resha di this would the siwana sim nano sim ni lo edu dila on the dash to ani phone di phone de on chin siwa ina den dash to phone ki screen di ani yabu tu nga da chilo liye ani chilo la screen de ya ta je sta thong tu dinal application kashish tambune lusha Android Pay la da calendar de Google gi te chaza tu di shukchumbu neme de ma sha ti pas ta tu si tu na de sha mine tu si tu da namsa ani koran ki ani de la chi tu anya mai na chi ke chik button de se na shukchumbu neme ne ani ya ti le de home button name che chura hon di pa se de tu si tu na di sha touch ra na sha sensitive be tu the camera the 1080p kana jago re full HD p resha ani the 20 camera the 8 megapixel camera re ani yang ta just tu ani dilaya ab karcha tin the lock che me do dila dila ani the gap gi camera yo di lock che tu exposure di karcha din lock ta den do stu changma 1080p parje yang ta ju tu la kwa do thong me do the gap gi camera yo exposure is a lock che tu exposure lock me de do sleep tu ko ko ja wai ne kange jum do ya karcha che ta chung fa kange jum do karcha at ko chi ka sha do chinal do ina re ma cha do na ko karcha chi ke di do parje di si wai ina de do ne party party pe changma ya hu she ani pe ship chau thung du mi da sa party ge de par changma ya bu to ani digi saturation sonda du zu pe ya bu tu to dinala ne de penze da kangi ge ki ta de pe chasa du ta sonda siwa ne sonda ya bu shu shi du pe par ki detail pe ko la ship chau shu thong du pe su ju du zu pe ship chau de thong du par de shi zu du ba la kya yi ne shi zu du par de ani but low light but low new light par ya ko shoes take those the ane deep part the ane ST la ni andina mixes ta me to andina STR la sta ST la ta me to andi ST la de par the ane pe sharp shoe to ane and zoom chiwaina chu ya zoom chin siwaina and chaza thongo to par the re me to shina mobile ki che gi cheju di 5.5 inch and resha
आणि HD रेशा Corning Gorilla Glass 4 रेशा आणि AMOLED शे आणि Android version 6 काम तो तो थे तो दिगा तो आणि फिर तो जो कांगे चे दो तिना फिर तो यादा जो तो रे आणि the chipset Qualcomm Snapdragon 820 के निशु वाला तो the graphic तो यादा जो तो GPU Adreno 530 का तो आणि 64GB की शोंसे ता आणि 6GB की आणि RAM रेशा आणि camera the 16 megapixel camera छे आणि face detection autofocus आणि optical image stabilization LED flash तो battery की शोंसे ती अन सुमदों mAh रेशा 추저 예습시 르르 당것도 아니 normal 표정 당와이나 지단 표정 당와이나 아니 example 다 게임 되는 뭐 세와이나 아니야 추저 중에서 다 당거래 튕겨도 냐다가 니마섬을 표정 당이 니마섬 나라 아니 게임도 세메 이네 YouTube 다 되는 비디오 다 되는 뭐 따이 어디다도 거도 니 sak숨 잡시도 르르 당것도 아니 배터리 되고도 안딩가라데 dash charge 나리로 아니 추저 제가 날라 아니 개체 투주스 르르 칸것도 아니 the OnePlus 3 shera ani OnePlus 1 siwana dendo shresha nyama dina de sopro do chiminde dile ko re to surish atriga hadu metal ra resha cha ra resha kyabdi tadi ni logic de chagas pheje da yani shego chan dan OnePlus 3 ringa ye shego tengni chaso teng chik de ngara rang gari मारा घर से आज यहाँ फिर तो टूस फिर तो यहाँ जेल छास रहा वो जिंदा मोबाइल सावा देंगा ये OnePlus 3 मोबाइल मुने यावुश तो अने होंचने देंगा ये अने दी होंजा रूट छिवाई ने खायो मारे वारंटी तारे खरगुश सेंटर लाग मारे रूट छिवाई ने सुसु सेनेजन मोड ताने संबा देंदे लुना दिख रहे थे ना अने वारंटी में वो छाया था देंदे यो मारे OnePlus 3 की मोटो डिजाइन ये अने नाम लेंगे रांसन्या वो छुए ना अने लाइक and comments and subscribe hinji na rona antike an ngara ya ande ya tuji rik tamenda ani ya ranzula ani doing simshurish case are ani ransti new choina ani hinji like and subscribe and comments hinji na rona and comments dinala ani thiwa de yo na diwala tirona ani negi dinala len kan tu dus kyagi an tigit tizami an tujana cheo